ассалому алайкум мухлисони азиз бинандагони барномаи лазиз бо аловуддин. имрӯз бо шумо ман отахони аловуддин ҳастам ва ровии ин барнома қиблагоҳи мо, падари азизи мо, устоди мо аловуддин абдуллоев буданд ва имрӯз масъулияти ин барнома дар дӯши ман отахони аловуддин. дар меҳмонии барномаи имрӯзаи мо ҳаҷвнигорони шинохта, яке аз ҳунарпешагони ҳирфаӣ, шогирди падарам гӯ. шогирди аловуддин абдуллозода ҳастанд устоди азиз муқимҷон абдуфаттоев. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум, бале. Ва муаллимаи азиз Гулбаҳор Ғафорова аст. Хуш омадед ба барномаи имрӯзаи мо. Ташаккури зиёд отахон. Рости гап, ман ҳозир ана ҳамин гуфтаҳои туи алами барномая боз ин байн ба туи истодата дидам, ман бисёр хурсанд шудам. Медонӣ барбари чӣ? рӯҳу арвоҳи устод аловуддин абдуллоев моя бо тарбият кунад, шумо тарбият кунад. ҳамин барнома ранги ҳамун чӣ хел падарат гирифта мебурдам, боз идома хоҳад ёфт. Чӣ гуфтӣ? Бале, кӯшиш мекунем. Саломат бош, саломат бош. Ва имрӯз ки барномаи мо лазиз ном доранд. Бале. Чӣ моро интизор аст? Имрӯз таом бо номи палав, макарон палав. Макарон палав, бале. Ако байни дута одамои камтар сал паҳмо пурба истоди, чӣ орзуе кунӣ, орзуд ба мераси худо агар хоҳад. муаллима Хуриш, номи Хуришатон? Хуриш Баҳор. Ман чунки гули баҳор ко. Бояд ман баҳор созам. Баҳор. Имрӯз бале. Яъне ки баҳор ва макарон байн ба отахон. Отахон, бале, рост мегӯед. Хуб, барои тайёр кардани, омода кардани таоми мо, хуб, отахонҷони азиз, гӯшт. Лозим мешавад гӯшт, бале. Метавонанд гӯшти мурғ, мурғам истифода гӯшти гӯсфанд. Кадом хелаша агар табашон бардорад. Хуб, инҷа гӯшти имрӯзаи мо гӯшти гӯсфанд, а? гӯшти гов, хонадон нашудагӣ. Хонадон. Хуб, инҷа картошка, ана инҷа сабзи, сирпиёз, худи ҳамон асос масалан макарон. Макарон, бале. Метавонанд боз ҷоша дигар хел намудаш ки макаронам истифода баранд, албатта помидор, пиёз, қаламфур ва қаламфури булғор. Бале. ана ҳамин қад чиз. Баъд хай ако камтар аз ин бӯи хушкунандаҳою таъм хушкунандаҳо да. Хуштаъм кунанда, бале. Барои хӯриши баҳории мо лозим мешавад Куламхӯр. аҳа. Чӣ? Қаламхӯр. Дуруст гап. Бодаринг. Помидор. Қаламфур нишон доди бодаринг гуфта. Ё бодаринг? Не. ин бодаринг, инаш қаламфур. Ин монанд ба дигар. Ин барои шумо ман гирифтагӣ махсус бодаринг гуфта анамина хӯред гуфта. Ташаккури зиёд. Баъд анамин бисёр чӣ хеле ки мегӯяд ман дӯст медорам анамин қаламфури булғорӣ. қаламхӯри булғорӣ ва лимон. Инҷо кабутӣ аст, инҷо пиёз ва ё гирифтам. Кашнич. Мо ба фақат пиёзи кабуд аст. анамин чизҳо кати мо хӯриши имрӯз хулоси гап отахонҷон таом мешавад, боз таом ба хӯриш тайёр мешавад. Хӯриш тайёр мешавад, бале. шумо ба ёбо савол дидя бор барои чӣ макарон палов? Бале, барои чӣ макарон? Оши палов не? Бринҷ палов. Байлаш ман ҷавоб медиҳам, ман тайёр. Макарон ин тез ёфтан мумкин, осон, нархаш арзон. Бале. ана дуюмаш ин ки дар хонадон ҳамин хӯрок тез тайёр мешавад, серғизо аст. Макарон ҳам хамир ба фоидашай. хамир ба фоида медиҳад. гуфт хамир. хуб, ва ногуфта намонанд ки миннатдории худро ба шумо устоди азиз ва муаллимаи муҳтарам мерасонем ки шумо хелеам серкор ҳастед, сермаҳсул ҳастед ва имрӯз вақт ҷудо намудед барои барномаи мо омадед. отахон як дафъа падари шумо даъват карда буданд, фурсат набуд, насиб набудааст, омада натавонистем, лекин имрӯз насиб худованд насиб гардон, имрӯз омадем. ман ростӣ ба ҳамаи он нафароне ки ин соат моро тамошо карда истодаанд гуфтанӣ ҳастам ки тарзи тайёр кардани мумкин аст ки тарзи тайёр кардани таоми мо камтар аз они ваҳо фарқ кунад, барои ҳамин зиқ нашаванд. хай охираш ҳисоб хуб, устод, аз чӣ оғоз мекунем? ман аста ҳамин сабзавотро бояд майда кунам. Майда кунем. Хуб, барои ман тахтача лозим. Тахтача лозим аст? Хуб, ҳаст. Вайкаспа, ин тахтача вайкаспа. Калонтараш. Бале. Анаш барои шумо, ин аст барои шогирдатон. Хуб. отахонҷон, аслан гирем, шумо ҳам таом омода карда метавонед? Бале. саломат бошед. имрӯз камтар ёрдам метед, ҳар дам ҳамроҳ суҳбат кунон, тарафи хӯриш ба нигоҳ накарда аста ҳамиҷиба. Бале, аввал гӯшт, баъд
خورش من حاضر گوشت ها دیگه میمونیم روغن دیگ بله تا آماده برای شما کنی. استاد چی نمون دیگ مون در اینجا داریم دیگی این خیلی خورتر و باز هموش کلانتر هم همین داریم خورترش همین میشه دیگش من به مخوش نکن کدامش؟ همین گلبهار این برنامه برنامه با خورترش استفاده میبریم خورترش استفاده میبریم خب یک تا چیز پرسم ممکنه خب اینجا خانه خودم با این استفاده بردن گیرم بله بله خونه یکی خاطرت نبرون که تو مهمانی با رحمت چیزی دکوری اما من گیرم بله. کشم دارم استاد من از چی آغاز کنم از شما میتوانید دوستی عزیز انا همین گوشت رو آماده میکنید بله گوشت رو مایده میکنم من آمد گوشت شما و تختش رو میگیرید اینجا خب خب گوشت انا با همین طرز مایده کنیم میشود من همین طرز من همین طرزی شور تمام مالش خب این گوشت شما بنا باشد من سبزی بگذارم سبزی هم رنگی آش مایده میکنیم اینجا مثل آش ها مثل آش بله بله خب استاد در خانه هم شما بسیار هم افتوپزی خانه هم مشغول میشد بعضا اینا وقت هم خیلی منطوی به مردم میپزن همین سبزی رنگی مایده کنی های آش مایده میکنیم این برای مکرون پلاو هم میشود این چیز خب راستی اگر اتخان گپ زنیم اگر این طعام هر کی هر خیل میپزد نه لیکن اكو من طرزی از اونی خودم پختن نمایش میتیم مکرون پلاو نامی مکرون پلاو مقیمی میشه مقیمی میشود بله البته خب یک طبقچه نمیشدم کنی اینجا بله مون داریم چی نمون انا میگیرید انا مینا خب انا مینا خب من سبزی های مایده کردم رو میگذارم من در خاطرم هست وقتی که من در شهر بختر بودم البته من نزد پدر شما رفتم و اجازه ریاست فرهنگی ولایت ختلان گرفتیم یک برنامه کنسرتی ما همونجا گذاشتگی بودیم در بینوی تئاتری ولایتی موسیقی عطا محمد جون بله 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 و عزم داریم نیت داریم باز رفتن خی نصیب حاضر ما شهر دوشنبه برای مخلصان حج و خنده یک دستگلی آماده کردیم نام برنامه کنسرتی ما خنده های مشکل کشا نام دارد خنده های مشکل کشا خب امروز خیر همه خودش میداند که برای خودش یک مشکلی یک مسئله حل طلب دارد برای خودش هر انسان بله هر انسان دارد البته چطوری که گلبهار میگوید انسانی چی گفتی انسانی بی پرابلم بی چی گفتی انسانی بی پرابلم هست یعنی اكو یک گپ دی گلبهار یک چیزی میگم ما تو چی میگم گلبهار اگر همین پرابلمت باشه تو کمتر خنده کردن رو اگر توانی من گمان میکنم که همه این مشکلی ها پس سر میشود چی گفتی اینش هم هست اینش هم درست خنده که گذرانی و اینقدر تو به ضرر نمیرسونه ضرر نمیرسونه البته من با یک طبق کلانتر میدادید کلانتر ها شما اندازه آدم باید نگاه دارم وای کنید نگاه کنید من کس پر جایی طبق این اهمیت انا ما در اول دیدیم که استاد شما اومده اول همین کورد رو گرفته کورد رو سنجید یک بار و هر یک تاش رو تیز نموده در خاندان اگر کارت کند باشد من بسیار بد میبینم همینا باید که من و شما خانه بینیم اگر کارت کند باشد کار رو بریم تیز کنیم فهمیدین بله مردی خانه اساس باید هم خیلی باشد خانه ای که یک به قول مردم یک گپ است کو خانه ای که کوردش تیز نیست در اون خانه مرد نیست البته خانه ای که بهترین اگر خانه به عموما کارد نباشد چی در اون خانه زن نیست رحمت چون که میدونیم شما ختم کرده دانشکده هنرهای زیبا به نام استاد میرزا ترسونزاده هستید فاکولته کارگردانی چاره‌بینی های عمومی تئاتری بله بیاید یادآور میشم از کودکی مقیم جان از نورسیشون کمی دادر جان اون وقتا در نزد مکتب ها محفل ها بود با اصطلاح روسی گوییم کروژок ها بله من با محفلی لختک اون وقتا خیلی وای بود کو لختک تئاتر لختک ها حاضر هست کو میخوام بله همونجا میخوام بود من اونجا داخل شده بودم و باور کنید بعد از یک سال دو سال محفلی دراماوی شده شد محفلی دراماوی ها بله در شهر اسفرا خب اونجا داخل شدم باز هر دوش بخیر میرفتم استاد
اولین صحنه‌ای که شما بازی نمودید کدام صحنه؟ این نپرس دادر نپرس. اینا خورپوشتک شده بازی کرد. نه آخه بوزا که جنگلاپا با گرگ بودم. گرگ بودید؟ من گفتم همین گرگی تو از کجا گفته؟ از همون سر شدگی دسته؟ لیکن یک چی میگم باور کنید اگر آدم اگر همین داخلش باشد میشود است میشود است خلاص باور کنید. اساس راه یافتن به تئاتر با صحنه همین بوده. اساس حرکت. خداوند از خداوند برکت ده. برکت. ما گوشت همش نمیکنیم. همین به فکرم کفایه. خانوبه مانی دانگیشت. ما امروز اینجا به حاضر بچه کو گوشنه خواننده. کی؟ خانوبه گفتسی هم کلام کنیم بچه کو گوشنه. اینجا ما چی داره؟ یه ما دیگه تیار میشه دیگه کشته نشون نمیتیم دیگه. گرفته میریم. گرفته میریم. مردم ما طرزش نشون میتیم. آخه اینجا هم خوردنش نیستن؟ نه وای خیلی. نشون میتیم. خاطرم جمع شد. خوریشم هم میخواد؟ خوریشم هم می. معلم عزیز شما آغاز کار در صحنه در سینما از کجا بود از بیاد از کودکیتون یادآور میشویم کمتر از کودکیم که در دل شما چگونه پیدا شد همین جای شد اینا دورای همون وقتی از بخچه سر کنیم اگر همون دورای بخچه به فقط من ماتریوشکا کری میموندن همین رومالچه میبستم دو تا می رو چامو سرخ میکردن حاضرم دیگر شده گید نه ماتریوشکا میشه از همون سر شد دیگه ماتریوشکا میگفتن همون ماتریوشکا سر شد بعد در مکتب که اونجا هر خیل برآمدا بود همون وقتا من مکتب روسی خوندگی مکتب روسی خوندگی بله و در مکتب ما کنکورس انوکا دیوشکی بود آزمونای بعد آزمونای کنی دختران ده انوکا دیوشکی آزمونای مبانی سینفو چخیلی که میگن همون وقتا کوین بود کوین بله محفل ظریفون هم خیل در همون جا اشتراک میکردم فقط خدا با شکر غالب میشدم یکم جا میگرفتم بعد دوره استودنتی سر شد دوره استودنتی بام همونجا ما یک محفلی تشکیل کرده بودیم با همراهی استودنت همکورسام این کسام وقتی که همونجا میخوندن برابر ما از ما روسیش به نقض میدونم و تاجیکیش به سال ازو میکشم روسی گفتن گرام بله Худжанский филиал Таджикский технологический университет имени академика Осими, бали. Бас? Кафир. Acayip burası benim. Bale. Duruz. خوب. در همونجا با مقیم جان شناس شده. از دوره دانشجویی شناس بودی؟ بله. این کتاب همونجا میخوندم. همین خیلی مقیم جان؟ بله. گفتن گیرم همیشه. اونجا اون وقت آزمون تلویزیونی اندلب بود. سر شد. هم تو می؟ انا مشکل نگوید گفته بودم خیلی. در اندلب شناس شده؟ بله. استاد. اما در تکنیکوم صنعت خوراکواری شهر اصفهان تحصیل کردیم. میبینم یک دخترچه فاربیچه دویده گشتی سرسام اونجا. خط توبه میزنیم وقتی گفته میاد توبه میزنیم وقتی گفته میاد. شما کی گفتم؟ من گلبهار چیکار نکن من بسیار میخوام که با همراه شما بازی کنم خب بیافتم بعد یه هوای گرفته من خیلی آغاز شد بعد از همونجا بله تو حاضر بازی گشتم بله درست خوب استاد سیرکیوز ریزه کردن بله مایده کردن مایده ها خب یک چی هست که دوستان اگر نگاه کنیم اگر یک آزمونی تلویزیونی مثلا گیریم وای بود کو نامش چهارشنبه اشتراک کرد پدرتون اونجا Central Asia's Got Talent بله در همونجا من بسیار مخلصی میکردم برای آنهایی که صحنه بنه برای اکی علاودین مخلصی میکردم که همین تاجیکستان میگفت چهرهش دیگر میشد ده بله همین حتی یک فرصت کناپکه های توکمچایی و های هم زیر کردگی بود در خاطرتان باشد بله البته و بسیاری وقت در تلویزیون عموما اگر گیریم اگر در همین تلویزیون ها بسیاری با من سوال میدید که همین آدم چند تا که
چند کسی بس مثلا گریم نقشش اجرا میکند این بام یک مهارت لازم بود مهارت بله و باور کنید امروز شما دوام دهنده کسب پدر هستید پدر هستید بهترین کار است بله کوشش میکنیم صد خب ژانر حج ژانر از همه دشوارترین است بله این مثلا اگر شما خواهید که $1 آدم گریه کنونید این کاری آسان بود کاری آسان هم است درباره یک مثلا درباره مادر پدر یک شعر میخوانید یک دو سه سخنهای چی میگوید که مثلا همه پدر و مادر دارن دلشون چی میشد گریه میکنند انا این خانداندن دشوار بله یوری نیکولین هم میگویند استاد میگویند که گفتند که گریان کردن انسان ها آسان تر است از اون که آنها رو خواندانید بعد میدونید مخلص زوریش نگاه کنید چارلی چاپلین مترو قدیمی اتوبوس قدیمی در خاطرم نیست رفته میایستاد که یک دزدی از کیسه‌اش ساعت میدزدد از کیسه دیگر آدم میدزدد ساعتیو بعد این میبیند از تا کیسه چارلی چاپلین میماند چارلی چاپلین خانه میبیاد نگاه میکند که کیسه‌اش به یک ساعت طلایی شده است کیسگی حیران میشد چخیل این ساعت من نفهمیدم میگه لیکن همون زنجیرچه‌اش نیست ولی بعد چارلی چاپلین اعلان میدهد که میخواد ساعت من یافتگی چی میگه صاحب ساعت اون نفری که ایکیسه و ساعت دوزدگی بود همون زنجیرچه‌ش میبیارد چارلی چاپلین با اینش هم گیرد دوستان دو همین من شما مخلصتم بله همین چیزا خودش من معلوم که مثلا مخلص بچه قادر است مثلا بله اما وقت تلوگین ساعت ممکن است هم قیمت مثلا ده خب همین چیزا نشان میدهد که در حقیقت اگر مخلص شود آدم بهترین کار خب اینجا حاضر ما گوشت تو کمتر دیگه حاضر میزربونیم سپس پیاز میپرتیم من علاکر پیاز رو هم پرتفتم وقتی که گوشتی ما چی میشد رنگش سرخ میشد من کم کر دام گیسته کردم که برابر شویم پیشتر اگر تیار کردم منات خوردنش ممکن نیست همش نمیگفتگی انا سیرپیاز رو مایده ریزه کنیم اما کوشش کرده ایستادیم که مایده با گفتیم البته دوستم البته با یگون نویسندگان با یگون دراماتورگان همکاری دارید ما اساسا دوستم یا یک جا نشسته همروی نه ما میدونید چی وقتی سال 2002 ما شهر خوجام با اومدیم اونجا یک نویسنده حج نویس اون نفری که نوشته‌های و کس مجله خاکپشتک با میشد مشتوم با میبرامد صاحب نظری یگام نظر دادخانی یگاموف بله ما همکاری داشتیم حتی نوشته‌های آنها رو نیز بازی کردیم لیکن امروز اگر راستش رو بگم خودمون می‌نویسیم خودمون با صحنه می‌گذاریم سبب البته من می‌نویسم قطعی بچه‌ها می‌بینن بعد اونجا مصلحت می‌کنیم ده کمتر خب امروز همکاری با حج نویسان اگر دروغ گفتن چی نیست فایده ندارد ما اختراش گوییم یگان حج نویسی که با ما مواد دهد ولی نداریم من گمان میکنم که همین سالهای نزدیک مثلا گوییم یگان نویس یک نفر بودن با من نوشتن از جبار رسولوف نوحی جبار رسولوف نوشته‌های وای کس میدونه چی خیل فقط همین زمینی پخته تراکتور من همین خیل چیز ده من گفتم نه همین اگر خواهی که مثلا گریم یک مخلصات یا نقص قبول کن هم قدمی زمان شدن امروز نگاه کنید اگر اینترنت و مثلا گریم چقدر پیشروی شده است باید که برای خلق اگر شوق‌آور شود باید که تو هم قدمی خلق باشی آخر هم تو نیست بله خب صحنه‌چه‌های هم باید که همین خیل باشد هم قدمی زمان باشد بله از شما اگر برای درباره مثلا همون زنی آهنین همون زمانش به بسیار چیز زور بود بله همون وقت به بسیار چیز زور حاضر اگر همین بچه‌چکای مایده کم کودکم زنی آهنین که حیران کردن نمیتونید چون که الله که وای میدوند که مثلا گریم چنقدار تکنیک و تکنولوژی پیشرفتگی و برای همین هر یک چیز باید که جوابگوی زمانه خودش باشد در دل مردم جای گرفتن در صحنه و بازیدن و فکرم این بسیار هم کاری دشوار است با فکرم استاد بله شما که خود در عائله صنعتکار به دنیا آمدید خودتون نظم می‌دارید که مثلا سوی شب نگاه میکنید پدرتون نیستن یا ریپتیسیه با یا نوارگیری کینو با همین خیلی بله همین خیلی بود مهنت میکنید که یک جا رفته میرسید اگر مهنت نکنه پشتتون مانده شنیدگار
و یگان نفر شما چی نمیکند قبول نمیکند قبول نمیکنم بنابر همین کاری ما همین خیلی بود بعضیا میگند که ها کو اون طرفش کن شما اکن ارتیستی است صنعتکار میگن لیکن از همه کاری دشوار است کاری که مثلا گیریم عصبی بسیار میخواهد فهمید این چیز همین خیلی است نقش یک کس بازیدن درونی پوست و بدنی و درآمده فهمیدن خاراکتری و یا میدونید خاراکتری یافتن و ابرازی قدر میدان میکنیم برادر سیستم من نشون میدم یک بار من نشون میدم کنی بله برادر میده بعد خیلی میکنیم نه هیچ گام نه این میشود بوری نخست قبول است قبول بله انا میخوام میکنیم نگاه کنید من خوب بس است بس انا هم خیلی شود منش خوریش من نگاه کرد یک سرود یادم اومد بوی بهار میآید بوی بهار گفتگی گفت دوامش شما میخواندید البته من حاضر سرود میخوانم گویا دیگر وای کنم که مردم گوششون محکم کرده باشم نمیفته پریشان شدم که بهار چیزی بهترین فصل سال است بهار بیدار شوی طبیعت بله البته یک فصلی می باشد که بسیاری مردم به بهار معقول خیلی برخی هستند که زمستان معقول مثلا گیریم دهقان به تیر ماه معقول عین سرپل شویش شما خودتون با من به راستی گپ رو گویم همش معقول من شما گفتید من این کسی بخشش من بین شما به در اومدم بخشش و گفتی استاد برای من هم بهار هم زمستان بله در زمستان برف همه جو سفید یک کیفیتی خاصی دارد با کدام برف جان کدام تاشتن برف دیدید در نقب شهرستان برف اگر جان در رفتنی شوید 4 فصل سال میبینید 4 سال باز برف ندیدم من کی من بعضا گلبهار بیرون بروندن در کار بله وقتی شنبه اومده بودیم رهبر راستی همین خیلی برف بارید همین شهرستان رو برآمده بودیم که همین خیلی برف زد من گفتم یک بار دارید گفتم چی گفتم یک بار همین در این برف به در آمده برام من گفتم آرزوهامش کند گفته فرآمده برف به در شهرستان این کس برف به در آمدن شوفری قفای مونگی ترمه فرآمد میگفته پریشان همه در جنبش ولی این طبیعت تاجیکستان ما خیلی در جنوب اوزیرایت همه جو سبز همه جو علاقه زردالو و غوره کردگی بله همین زردالو گفتید که من فکر کردم که با من آیسفره بوده که من میدونید شما گفته برای اون باور کنید همین امروز ها نگاه کنید بعضیا میگویند که دلار برآمد دلار فرآمد همین دلار حقانی می ساخته بوده که از کجا میفهمید آتا دلار از همون طرفی نه ما اسفرگی ها دیگه خیلی آشیر افغانی زخیر برنجی دیوزیره میکنیم دلار یک کس میخواه میقپه پیشش اگر همون آش لگاند تایرش که هم تو میگذاریم اگر همون کالی استادگی این خیر شود ساخته خیر شود ساخته اگر نشود وای حقانی همین خیر بله خب این توصیه استاد عزیز ما مقیم جان هستند که برای فهمیدن دلار لیکن یک چیز من خرسند شدم اتخوام خب من از همین سال و خیلی سال گذشته هم بود بیا با هم بخندیم یک آزمون تشکیل شد همین آزمون سر شد تمام شهر و ناحیه‌ها با گذشت البته این کاری خوب است برای دریافت استعدادهای نو در ساحه گوییم ژانر هجوی و گمان میکنم که باید که همین خیلی این آزمون‌ها دوام داده شود زیرا برخی از مردم که در دیهات بسیار دوردست هستند اونها به یک همین خیلی آزمون‌ها شود من مثلا نگینه امانقلوه الان آزمون تلویزیونی اندلیب شد در لبی آب شبی مهتاب بله امروز نگاه کنید من ستاره یک ستاره البته درخشی تاجیکستان است البته خب شما برای حجوزنگاران جوان برای که نو قدم مونده ایستادند و حج و صحنه چی توصیه میدید من توصیه میدادم که اول یک بار نغز کرد فکر کنن نمونیتون آنها نغز باید فکر کنن اما راهی که آنها پیشه کردن آیا از عهده این راه میبرند یا نه برای چی انا حجوزنگار شدم و کمتر دانشم در کار بله ببینید اکی علاوالدین روسی به چخیل گپ میزن بله تمام منطقه طرز گفتارش میکنه بنابراین کمتر اگر دانشتان نباشد از عهده این کارم نمیبرید بله درست باید که همون کمتر یک چی داشته باشید خب و باز حجوزنگار باید که دائما در جستجو باشد باید که بیند ایسو اوسو و هم تو به خود درب حجوزنگار نمیشد درست میگه خب
мо намак дорем. тамошобинони азиз, аввал мо гӯшт андохтем, баъд аз гӯшт пиёз, баъд аз пиёз сабзиро ба мисли ранги ош, бале, реза намудем ва баъд қаламфури булғорӣ ҳамашро омехта кардем. ҳозир аку сирпиёза мепартем, баъд сирпиёзро мепартем, намака дидан дар кор аст. хоб, намак дар ин ҷо дорем. намак дар ком ҳо ширин тар аз шаҳду шакар гардад отахон ина гиред ҳашвам бале, дуруст. ман бодикшам шо авҷашпа намебуромдаги намрӯзам суруд хондаш намга ҳамсоям даст илтимос ҳамин суруд нахониду беҳтараш телевизортона баланд куниду ана ки овозтон набурад ҳамсоят ме ҳамсояма охир гуфтианда охир гуфтианда ҳозир шумо сар оидед устод муаллимаи азиз ва боз ман фаҳмидам ки ба ғайр аз ҳунари ҳаҷвнигорӣ боз шумо сарояндагӣ ҳам доштед устод бисёр овози ширин ҳам доред. ман додарам пештар ту эҳоба мехондам. ҳамин авҷаша буромдагинда чашмон маҳкам буд, чашмама кушом шикаст нест. ҳама ба рақс медаромад. Не шикаст нест. Тӯйхона холӣ. Тӯйхона холӣ. як нафар фаррошзан будааст, ман гуфтам иҳо кани, гуфтам ки ҳама рафт. ман гуфтам шумо чӣ медарафтед, мақул шудми? Не, шумо хезид дар корпачаи манам гирам, манам мебурам. баъди ҳавай ҳофизия партиштем мо. ман гуфтам беҳтараш ҳаҷвнигор шавам. бале, дуруст. лекин ҳаҷвнигор кам бояд ки ҳама санъата донад. як зану шавҳар ба худованд фарзанд метиҳад. занаша саволаша бинед, ин калон шума чӣ мешуда бошад дадаш, ин калон шума чӣ мешуда бошад. назди хуштоманаш боомадааст мардак, назди модари занаш шуд. дигар марҷа бахса гуфтааст модарҷон, ин духтаратон намемонад охир. чӣ домодҷон? фақат мепурсад ки ин кӯдак калон шума чӣ мешавад. баъд модараш чӣ гуфтааст медонед ми? Чӣ гуфтааст? кӯдака ба ин бамон, кӯдака ба ин монад. ин тарафа китоб мон, китоб мон. ин тарафа хилати духтурамон, ин тараф ба як калиди устоҳои мошинамон, ана ин тарафаш бо як калити хонарамон. баъд савол шудааст ки барои чӣ ин хел кар шудем? китоба қапад донишманд мешавад, хилата рафта қапад духтур мешавад, ва калити устогира қапад мошин ба усто мешавад, ана ин калита қапад калити устои қулфчӣ мешавад. ҳамин кӯдака сар метиҳан ҳамаш парасидааст. о бо шуми артист мешавад. ҳамин ҳаёта бинед да, ҳаёта аҷоиб ҳаёт. хуб намак ин вай гази мо гирон а худо хушур. дар хӯриши баҳории мо ҳамидор, гашнич, пиёзи сабз, бале ҳамашро омехта мекунем. баъд қаламфури булғорӣ, каме намак дар бояш барои хуштам шуданаш. як 8 дақиқа ҳозир мо помидорро партофтем. як 6-8 дақиқа бояд ки ина мехел истад. тамошобинони гиромӣ бинед аллакай як бӯи бомазаи хӯрок боин маълум шудсан. дӯстам, агар ҳамтун нигоҳ кунед, агар мардҳои тоҷик ҳам хӯрока метонанд, лекин баъзеашон занак мекунад, дурӯғ вай. ҳам метонанд, масалан, барами 4 мардак як ҷо бинишинад, агар масалан ош мекунад ку. ош мекунанд, бале. бинобар ҳамин ман гумон мекунам ки бояд ки мард аз уҳдаи ҳамин хӯрокпазӣ ҳам барояд. чӣ гуфтед? бале, дуруст устод. бояд дар куҷое ки ё ба ҳамроҳи дӯстон меравӣ, бояд як хӯроки пухта таом. бале. хуб устод, мехостам аз шумо пурсам ки дар ҷодаи хеш киро устоди худ меҳисобед? рости гапро гӯям, дӯсти азиз, дар вилояти Суғд устоди ҳаҷвнигорон шодравон Абдураҳим Неъматов. ҳунарпешаи артисти хизматнишон дода. баъдан аки Убайдулло, бале, аки Аловиддин. ин он нафароне ҳастанд ки дар жанри ҳаҷвӣ гӯем аллакай як сатҳа чӣ дорам, шуғул дорам. бояд ки то ба ҳамин сатҳ расӣ. хуб, боз як чиз дигарро гуфтанӣ ҳастам ки дар жанри ҳаҷв устодон зиёд буданд. усто Масто буданд,
ана масалан маҳкамака ҳоҷи қулов бо чойхонаи дилкушояш будашон очаи бикаи зика бале беҳтарин ҳунармандон ҳастанд буданд. Хуб боз як чиз дигар ҳамин нигаҳ кунед агар дар ҳаҷм баъзеҳо мегӯянд ки ин чизи тайёра гирифтасу чизи тайёр вай кардасу ман имрӯзҳо мана нигаҳ кунед шабакаи вайба ютуби ба шабакаи ютуб бале аз шабакаҳои ютуби қазоқ ӯзбек тамошо мекунанду масалан карда истоданд. Ин аллакай эҷодкорӣ неда ин рӯйбардоркунӣ мешавад. рӯйбардоркунӣ бояд ки ҳамин чиз бам диққат диҳем. Бояд ки эҷоди худи ҳамин тоҷикӣ бошад. Бале, дуруст. Менталитети худомо ба беҳтарин кор мешавад. Дуруст. Хуш, тамошобинони муҳтарам, мо дар дег гӯштро, зирбакро тайёр намуда истодаем. Қариб ки тайёр шудааст ва ин сарпӯши сарпӯшам мепӯшем. Ана ин беҳтарин кор шуд. Ана дуруст. Хӯришам бисёрам бинед. Қариб. Хуб. Вақте ки мо макарона мемонем, бояд ки оби гарма аз болои макарон резем. Барои чӣ? Оби хунука намерезем, чунки якдигираш часпиданаш мумкин. Оби гарма мерезем, аллакай ва ҷӯшиданаша сар мекунад. Обаша вақти рехсодагӣ бисёр рехтан дар кор не. Ин вайрон мекунад. Бале. Камакага. Ина гӯё газира бо. Ман як бор дига мекобам. ана акнун мо бояд инҷа ҳозир макароно мегузорем. Макарон? ҳар хел сохташ ҳаст бина. мо хай имрӯз ман ҳамихел сохта ҳамихел вайша гирифтем. Бале. Бале, тамошобинон азиз, шумо метавонед ки як чанд намуди макарон ҳаст. Кадом намудашро мехоҳед интихоб кунед? Намакро ба ман медодед. Хоб, намак. Камтар зираам мепошем. Бале. Камтар зира барои хуштаъму хушбӯй шудан. Бале. Бинед чӣ қадар бӯи хуш пайдо намуд хӯроки имрӯзаи мо. Оба гиред оба. Хуб, тамошобинони азиз, агар картошкаро шумо фаромӯш кардед, метавонед ки ба дег гирифта монед пагоҳ истифода мебарем. Бале. Суҳбат кунон, рафтем, картошка мон тараф кун. Бале. Устод, суҳбати ширини шуморо ҳам дар телевизион, ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ тамошо мекунем. Хелеам як шӯхӣ ба қавли як юмори зебо доред устод шумо. Бо ҳамроҳи падаратон дар як чорабинӣ бахшида ба Иди Бонувон ҳардамо ҳамроҳ ширкат карда будем. Ду латифа вай касб гап мезанам, ду латифа ман. Ва дар театри Ловути репетитсия карда истодем ҳардамо. Вай чорабинӣ дар Борбад бояд гузарад. ҳардамо латифара репетитсия карда истодему. Вай касам нақши занба рӯмол пафтагӣ, ман ҳам саромова. ҳамун рӯз аку ман ин тарафи кохи Борбада саҳна чӣ хел калон. Вай кас аввай тараф буромданашон дар кор. Ман ҳамин хел мекунам, мебуроем, намебуроем, вай кас аз вай тараф сони буромадем. Я латифа вай кас мегӯн, я латифа ман. Беҳтарин номер ҳамунҷо гузаштагӣ буд, бовар кунед. Ва боз як чиз дигар ки як латифа ман падаратонро гусел карда будам. Оиди медонед кадом? Кадом? Вай падар. Ма ина як чатушикан. ин хеле нагӯяд дадо. Писарашон ятар спортзал мерафтааст. ҳамтӣ ғарс мекард. ривоята расфо кард мегӯм ку. ёддорам. беҳтарин чиз буд. муаллима бисёр хӯриши аҷоиб кардам. дар ҳақиқат баҳор бовар кунед. дар ҳақиқат як албатта хӯришро бинед тамошобинон. болош бани картошкаи резитон бо хушрӯй мешавад. картошка каме картошка. албатта чувани. Агар обба мепухтим назм хушхӯр мешавад. ҳам хушхӯр мешавад, ҳам одами хӯрсодагӣ на банан, на ананас, на вай намефаҳмад. беҳтарин кор мешавад. хӯрокам омода шуд тамошобинони азиз. Бале, бисёр ҳам хӯроки бомазза. тезака ҳозир инҷа монда меистем. инҷа мемонем. Хуб, ина хомӯш мекунем, тагиша. Хомӯш мекунем, бале, дуруст.
мухлисони барномаи лазиз, мо хӯрокро дар таваққӯ кашидем, хӯриш омода шуд, анакун вақти чашидан. ман меқапам, шумо чашид канӣ. бале, ана ин барои шумо хонумаи зебо якта шумо гиред канӣ. хуб, ҳамина ҳамаша мегӯям ки аз гӯшташ аз гӯшт. Аҳа. бисмилла. бале, ҳозир канӣ. саломат бошедтон, саломат бошедтон. Чӣ қадar гӯшташ мулоим шуд? меҳнато барабаст нарафтааст. аз қафои макарон фикрам хӯриш мешавад. албатта хӯришро ҳам отахонҷон шумо як чашида бинед. албатта барои чӣ не. ин хӯриша ман медонам ки хӯришам ҷудо кори калон шудааст. бисёрам хӯриши бомазза, хӯриши баҳорӣ. азизони дил, тамошобинони гироми қадр, ҳамин барномае ки шумо тамошо доред, ин кас ҷигарбанди акаи Аловиддин ҳастам. ин ба фикрам нахустин барномаи шумо аст. ба ин барнома ман умри дарозро хоҳон ҳастам ва албатта гуфтанӣ ҳастам ки дар ин барнома тарзи тайёр кардани таомҳои хеле гуногунро мо ҷо тамошо кардаем ва хоҳем боз тамошо кард. ба шумо омади корро хоҳон ҳастам ва имрӯз ки шумо моро даъват кардед, рости гап мо не нагӯя нагуфта буромада омадем. ин хӯроке ки мо тайёр кардем макарон палав ном дорад ва дар тарзи тайёр карданаш хеле осон аст ва маҳсулоте ки ба ин сарф мешавад хеле маҳсулоташ албатта маҳсулоти зиёдам инқадар лозим не. дидед ки худатон мо картошкаро пок карда ба як тараф гузоштем ва ба ҳамаи шумоён дӯстони азизу арҷманд гуфтанӣ ҳастем ки бо барномаи анаҳамин лазизи телевизиони Сафина бошад. муаллимаи азиз, таманниёти шумо барои мухлисон, барои бинандагон? аввал ташаккури зиёд мегуфтам ба анаҳамин телевизиони Сафина. ба шумоён аз ҳама пеш тани сиҳат, хотири ҷамъ, дили беғам ва ҳамеша дар лабонатон ханда бошад. ва барои шумо додарҷони азиз, бурдборӣ ва анаҳамин барномаи лазизатон ҳамеша пеш бошад, пешсаф бошад ва барномаи Сафина ҳамеша гул шукуфта истоду барномаи шумо ба ҳама ситораҳои на танҳо Тоҷикистон, балки аз дигар ҷоҳоям омада иштирок кунам. саломат бошед муаллима. ман ҳам аз фурсат истифода бурда шуморо устоди гиромӣ, муаллимаи азиз, таманнои онро дорам ки ҳамеша солим бошед, бардам бошед, умри дарози пурбаракат бинед, дар хонадони шумо ҳамеша хурсандӣ бошад, дастурхони пурфайз пурбаракат бошад. бинандагони гиромӣ, мухлисони азиз, дар фарҷоми барнома барои шумо тансиҳати хонаободӣ, дастархони пур аз файзу пурбаракат хоҳонем. бо телевизиони Сафина бимонед. хайр, то барномаҳои оянда. хуш бошед. саломат бошед.